Ya ngale mon kele pun situ ya. Pun loke ngale. Aduh. Ki jagon YouTuber. Teman-teman, pelepasan berikutnya di selempang merah. Kita zoom sedikit dulu. Oh, ternyata di selempang merah ada toyol balap sedang dipersiapkan oleh tim dari toyol balap. Kemudian kita lihat terlebih dahulu di selempang putih ada siapakah? Oh, pocong balap, sama-sama balapan, sama-sama setan. Oke, ini adalah di selempang putih ada pocong balap. Kemudian di selempang merah ada tuyul balap. Siapakah yang akan melaju ke babak final? Apakah tuyul balap ataukah pocong balap? Kita saksikan bersama-sama. Sudah siap selempang merah ongke, selempang potek kilongke, sama-sama naik. Cul! Selempang merah tuyul balap, selempang potek pocong balap. Pocong, pocong, teruslah pocong. Selempang potek pocong melaju melesat sedangkan meninggalkan toyol balap. Siapakah? Oh, pocong balap ternyata. Pocong balap melaju ke babak final untuk merebutkan piala vaksin Corona 19.
10. Tak lagi siap nih pelepasan. Sang Puto sudah minggir. Aduh, lepas tanpa joki. Iya, dada joki. Kelepas tanpa joki. Tim tanpa nama.